Pitanje da li su turističke agencije, male i srednje, ugrožene u današnjem svijetu je vrlo dobro. Jer zbog sve ove digitalizacije svijetu gde prevladavaju korporacije, može se reći da su male firme iz svih oblasti i svih industrija ugrožene. Ali to naravno ne važi za turizam. Našim istraživanjem smo vidjeli da u Europskoj uniji preko 70% svih turističkih agencija su srednje ili male turističke agencije od 2 do 6 radnika, što je impozantna činjenica, a u Srbiji možemo reći da je čak 90% svih turističkih agencija agencije koje su male ili srednje, negde oko 4 do 5 radnika. Pa možemo reći s tim da turističke agencije u tom smislu njihovo postojanje nije ugroženo i one čine jezgru poslovanja i jezgru turističke industrije u svijetu. Međutim, ono što može biti ugrožavajuće za agencije jeste ukoliko se one ne prilagode digitalizaciji, internetu, da imaju ponude online, da su im dobri web sajtovi, da imaju softvere u turističkim agencijama koji im pomažu da plaćaju, da vode statistiku i tako dalje. Tako da mi kao firma koja se bavi IT-em i turizmom nudimo te usluge. Naš proizvod je Turist Agent, softver za turističke agencije. Također pravimo i web sajtove za turističke agencije i za sve ostale stvari, aplikacije za turističke agencije, hotele i tako dalje. Tako da mi vama nudimo naše usluge da vi probate taj softver, da probate te nove web sajtove kako bismo preživjeli ovu digitalizaciju i u stvari potvrdili ovu činjenicu da 80% agencija u Evropi i kod nas su u stvari male i srednje agencije, ali je pitanje digitalizacije i našeg prilagođavanju da li ćemo mi kao agencije nastaviti da živimo ili će nas pojesti korporacije. Hvala na pažnji.